Danas ćemo se opet javiti iz naše online karantinske ordinacije i danas možemo da pričamo o jednoj pojavi koja se dosta često javlja. Imala sam veći broj pacijenata koji su imali problem sa rukama. Naime, zbog preteranog pranja ruku koje je potrebno u doba pandemije i korišćenja rukavica dolazi do isušivanja kože na rukama sa pojavom crvenila i svraba, poznatom kao kumulativni kontaktni iritantni dermatitis. Šta raditi u tim slučajevima? U tim slučajevima moramo pre svega da koristimo kreme za zaštitu, barijerne kreme i kreme za negu. Najbolje kremu za zaštitu da koristimo uveče, to su masne kreme, vazelinske kreme, ima ih na našem tržištu, a preko dana koristimo emolijentne kreme, hidratišuće kreme koje pokušavaju da povrate izgubljeni sopstveni kožni krem koji smo izgubili učestalim pranjem. Za pranje je možda bolje koristiti čvrste sapune nego tečne koji su se pokazali agresivniji i još savjetujemo ukoliko nosimo rukavice, često nam se ruke oznaju u tim rukavicama i skuvaju se i to je onda još jedan dodatni problem, da se koriste pamučne rukavice ispod gumenih, odnosno hiruških. To su takozvane T-glav, pamučne medicinske rukavice koje možemo kupiti u apoteci ili ih sami napraviti. Prijetno!